nyame adom na so nyame tiase ye de rade ase na ye kwa weekend ya ne sa wabo ho bia didayi baby Adom the baby bia I want to batch your brand request be aba brand be the baby bia ye be kwa sorry okay party wo why ye be ko a year wo why ye be ko wedding wo why ye be ko ye baby bia mate ebi wo mu a wo kwa invite me what say ebi wo mu a that's so cool. Is invite me. Me going. Last me going. Is le go when invite me. Na me be going da. Na asempa. Me ma me be friend me o se me fan krabi ma wo. Eza. Ai, o se friend no ma rules. Okay, about enra de ye no. Ai. Okay, school fees in here. O se ne ba no ko case. Kibu empotem ho ba bi case okay na niam bia ya na ye ma omoma no ediba school ne din no case ai okay ebro mo so right won so omoto ato maka box nyina maka box wato bob no crowd to me to na chose de binya watu eni yepe watu na ye yepe ne boy de nche de ode ba ye no nche do so wo so de ba eno so ye senior high ohun nche ode ade sre eba ena eno ochi no wo so mo entihye asthma fo no kanen na nkomo kwayere sabia na health insurance no ekova omunro no ene ade ene ya sempo so be kono na ya chiro nura e wo se otono de amawo wow onu se ne nura wotono ne boden woso bi de beta te Ghana nipa nkra onye sika okay ena wode ato enti no ama asthmatic patient na wo mu kita health insurance card a mo ekono omo brepa ti omo sema omo ebise nyina ne sa nya bia no se na asthma for no omo nka insurance ne ho scheme no omo nka ho biem ana omo ka ho enti se bibi wo ho ampanyifo be ye de afa ho ama omadaroma omunye ho adwuma na omobre okode ye tredro ni ma ho na woni sika de beto de na ukotena fie akwakohu wo ti yesre Dr. Okoboy so na say na HI oda oyepenya oda no ti doc yesre wo yenim se utumi ye na nu ya de abetumu a emampanyifo mu fin be se dioson de kwa ene ubekọ ayaresabia kwa kwhwe ho ne ade ya renew yini wenu nyina mu yifiri mu no eye na so asthma fo no e de se tumanim ebi bre wo hwe se so de weather na ye na wo mo bre pa infutura ba nti eye ne na ka ne ho yesre mo ne ye service providers no enkasa na bibi wo hono betuma ya ma oma omunye madaroma we ya de se ne de tumani enti asempa no right medo be koda obokrata nim na ya hensema hodo a ewo ha me kasa ya susuhwe manim na ayesa na ama afamani so na baby a wuti ne de ta graphic na me de be hyase on Facebook for na kasa no me de daily guide na be hyase abraboku a ahwene o say o sha daily guide anim ha ya so minima release biaba a mampani unse chiana school for kwada ya kan sesi ya ba the mampani intervention no eno na daily guide de ho asema ba unse nra child rights international omodern krata ba bonten na omasema no mokanyina ne se Ghana Education Service asotwe mo de man kwada nwotwe mai wa nwotwe no na no yeden se school no kro munya nkotena fie na de papa oska ma mi oska fan ko private school no nkotua na kwaje wadesua no emuntete na se panyefo kire se omampani na de nkata ba a o chese de nkwada ne bone a chewmo enra nwumre no sia kase so ye boy ye nkwada ye no mo ho mo pa chew omusu nyina na nkrofo so ya danko dada do su pa en wo musu no na sire nyina mu no omampani a chese obatan wabadaye yase oba oja na gu seso a ye pepa na ye ntwa enti omampani ahunu se de nkwada ne ye no enye asotwe akwa ma wom na media unim se asempa de ba ye nyina ne se na child right for kan esa kwada no enkwa mai wani to na mo na enye obi agitum obi akondem nsem mo kekan ye atemdidi omudi go mampani so no obi akondem ye chesa ntwa yie na so wo hwe de agin ye se de ba ye na so twe ne ba ye no nipa dodo no an na ekase we de no ano no enye sua de ma foforo a wo mo agi omhudi
na wodwenso onya phone bi kita enye no de asi nanim de opa bia no kan enam said na social media banti no obi ye de opa wo se wo ya kire se wo mmro mra so na wo te social media ye de opa ye no wahunu se bibi wo ba bia na se tumi bi wo ba na emra bi wo ba bia eso che ho a enya wa ene obedi eti asukufo ahodo a aka no ehwe de koso no fanya sua de enye se mampani asatwe ensema GS eni asotwe de man kwada yi afri ho no ma enka school no wanya nko ka atifie ka de na abaye so hu eti ye na ye ma no monya botre na mo so a mo defending kwada yi e justify my way atem didio mampani no nso sa wo ka ho bia se na ya manyosem se ye wunyina so de sen a wo de ye sade no buy your head in shame because nkwada na anya nuhu abepa chew anwusi de omo ye no antwa yie awofo no omo ho a ya to da bia ye fa manyosem nto nchen na nyama amanyosem po na maame no papa pa kwada keto bi tena ba bi ye no a eya enti asempa eno so eya asemba kwa wa hanom nti bigiri se by now de bright appear na kuma to ne yem na kuma to ne so on de se na no se ehihwemu na GS ye ekokoduru se omode sa so twene mamai wa no omo fa sa hwehwemu ni meto abonten na ye nyina ye nkan bi na ye hunu de ye hwehwemu ni ba bi ekokosi ye eni ba bia wo munyina so no efi ba ye eno so ho asem edaha na National Petroleum Authority okwo ma chief executive officer wodan no Dr. Mustafa Abdul Hamid omo chese oil marketing companies ma ye enyumako be saduasa bia wo mu di safa wo yi bi hu dwa no omo age wo mu krata ye mo mutumi so omo betimi ayesa adwuma no wajefi wo mu nsem ni nyina ne se enhehye ne emra bia wo hono ma wo so mu nyina hye no mu didi dwuma no omo nye ne sa na no na Dr. Mustafa Hamid chese wuti oman mu na wo wadwuma wo se wo ye famra fanse ye adwuma no mani tu pon wo se wo de wo nye ne sa na obeye de wo pa da bi e ma ne sa wo na osi wo tie ne nche mu na kame se sa 30 OMCC no omayo mo sa anoma kokone kone okwatifi ko hunu suo na obegina na afo bi sa ye enso na ye fi se ne we de hwan na boss abran na so mo na montuo bi no mo nyema bi omo ya omo fa hyehyɛ ne mra nya adwuma no na de akwa wie sa no ma sa begnya kokudura begina bonten no mo bo aban so bo se aban na nya aban na nya bi wo se da bi ebra so wo se mo ankasa MP for the hyehyɛ ye adwuma wa wan fa mra no se de ka no anhye anfa ne udwuma wo honom no wa body krata kita no mo begye mesimi bobo so omo droso 30 omo dosun ye pa omo nyina no ya je omo krata afri omo sema omo aida obo krata yi bamane ne enra sebe bae no eso omo ni satumi ni biem na Abagurugu Oil Company Limited eka ho Apes Petroleum Ghana Limited, Avos Oil Ghana Limited, Best Petroleum Limited, Bisval Petroleum Services, Capstone Oil Limited, Deep Petroleum Limited, Deliman and Company Limited, Gili Oil Limited, Golden Petroleum Limited, Green Petroleum Limited, Hack Oil, Havila Oil, Hosanna Oil, Lilygold Energy Resources Limited, M3 Global, Mega and HHM, Mba Global Petroleum, and Mba Petroleum Limited no eka hobi and Peta Energy Limited omo makana Petro Afrique Precious Energy Q8 Oil GH Company, Rig World Petroleum, Royal Roses Oil Company, Titan Petroleum, Union Oil, Universal Oil, Warren Oil, and Zoe Petroleum omunina eka hobi ena asotwe akodiama wom no eno ho asem ewo daily guide obo krata no kratafato so miensa na mamemfa nko kratafato so edumienu na yenhwe nsem a edida hai ahai kra de na mekan asem na kasa ana wani so abreu oh emri misa but aha ma home story submission na wonim se enra court kwa setena ema eka kitua bi on kana na agrada anka yesa de bench warrant akwhwe na pampam no makwache no se ono no na enra na wo se oba begina court
na senie no eto aso na eno achi so no bail no mo man no na conditions wo ho na ewo mo man bra wo so de ne ho ba be kire posifo answer court to the nadru na founder Edma Heavyweight Champion International Ministry Patricia Asiedua Crantain ya dodo na freda na agrada no nyame ne di ne ho afofi wa Kra Circuit Court enye sade anka de titeye ne nyina ene se his Anna Samuel Brights akwa ono ena wode nan esi fom ya kwadobofo asem ode betu dwa esenka court no hwe no omma omo bench warrant obetum da kwakwoti na agrada esiaso ye na adwen se be conditions a wo mode man no onfa nya adwuma ena edanso wo so ba court no oba begemu na asani etu aso no so a wa ma eno eho asem na kopie mu na kwadobofo no ye deputy superintendent of police DSP Sylvester Asare wono na de to court na nim se na agrada wa ma nemu no ne condition so wani so na eno na oche se mami no naka e wo se bosumi we ye wo ne da na tusu edu no na kwaso de ne ho eba be kire court no na eno ochi so no wo mo ehye ho akwa na eno no oche se posifo nya na mane free circuit court foforo ese na agrada epeso oche so no krampo no wonim eda ne court da no eso wo so ba court no wonim wonkai enso so na lawyer for enimpa eno achi so no police station so de ne ho kwachire nyina no wanko eno na DSP Asare HSE yaniamo hosem ene boapaye se onfa enhyehyeye no enya dwuma se de omunyina agitum no enti de betumi atwe na agrada de na begina court a ene se ye judge ni no ebema no bench warrant na omode atusa na mo no na eno na Paul Asibi Abarega wono ena ye council ye no ogye mana na agrada wono so eche se de kwadobofo no eka no enye no kre na de enti na agrada ntumi ama ne se ne ho mfa no wasana na agrada ho mfa no kra wayare enti no no na nam so amana kwakobasa na nyese ye boapayo eno ena judge a wote adwam no eche se ne lawyer ni ono ejemu amana na agrada no enko no nko tudofo no wonsesa efiri suban ne ho na eda omode asem na se no omra megina court na senie no ento aso no ho asem edada bokata ne fa etoso ensia na asem eda ha se ya me person boss ma ho asem pa se assistant headmaster yo no ewo eye Kunfi Accra Methodist Basic School no obi akobo ne tuo na de si ye nie omo chese ba bi acheche fort the teachers bungalow no enche ho no ase bushi kakra kwaye bi wo honom na assistant headmaster Shadrack Frimpo yi ko wura bushi mu anaja oye ne ho yie enti wakoto honom na wo ye ya no bi to no 22 ni kanani anaza teachers bungalow no omo ni ejanan bia ye keka koidie ena obi to no 20 abo na ni baako na chese asam no emu wo rem pa na abrante won fie aduasanum se so no aso ene local secretary Edema Ghana National Association of Teachers no ne fa ewo important honom se sia ye ka social daily guide ha se ya oda honom a ya cheche na ni ba queen na sanso ya cheche na busuafo ene ye owura ba ko chese ne papa nka sampo Richard Anaman ana wo chese de ekoso no emu wo rem kakra unim CSA headmaster yakobo akwada bi ma wo school mu wo wie no ni sanyina echese ni sanyina ye ne ya woje ne ho enye akola no akobo akwara ne ma ne wie ye no de papa yi eka no na wo mu esusu se wo mu nim ade na wo mu ka se akwada na headmaster no assistant headmaster no ekobo na bana ne sanyina ya je ne ho no ena o masa ye ne ba ne sade a obeduam ho ya wo ebeye ne yanso into any ya de sa papa yi ene abusua no ede to police fo ewe kofie anim se omo hwehwem na nipa kwa oto ne ba ne tuo no wo mo enkyere na etu yetumi atopa target wani na wuti na abo wani de ne kyese de nka ebekum wo ohu enti no no omo na papa yi so esese empanyifo nhwe ho akwan na wo mo nya hwehwemu no na se I'm not going to for daily graphic and the fancy. For daily graphic and fancy. As I say, government labor, I agree 30%. 30% is the same. No, cola no any hobby. We see cola na every June 1 ma the baby see December. And as I said, no, single spine no honshi say no. Penny for the akoko jina ha munchiche mu aduasa. And also shall see abosumi e wo mu ya. De kind no say abayadwuma e fo ne de.
omate de eno bi bebisa se na mo nso private for no so eso de nyina ye bibia be fine enti no so ho asem da ha Dr. Anthony Yauba Secretary General Edma TUC Trade Union Congress ni foni edasem we ho to ya banjuma ni 15% kola no afri ho ama SSSS single sponsor structure no 30% pay increment and I'm paying for Eddie Abremo. Omo chesa bana ya de mo mpene wo mo ti we no we na ya ba adwuma for na epene aban enti na no private for no so ya no mo kama fo bi sa na private for wo omo a wo kasama wo mo say se de no mekeka kwa aban dia ko ba bi se no e wo say private so etumi kodu ba bi se bi wo say chips no mane ho me say me da say enti eno ho asem wo ha sempa e na o chese Akrapem South and in focus. Yeah. I daily graphic to Akrapem South. And I'll be a fur Akrapem South of what say ye Juma, say yes, Sashami and Yahodo more. Yadina Ebuama or minus 70 revenue by any Jena code and Nimnoa, and who has some edaha. Now much a pediasi logino. Hey, pediasi. GD Rough, the iconic Pediasi Lodge, Akrapem South constituency, and on for me at the daily graphic and him has saying, and a share for me no so, and Association International School. We must see a transcript of Nsem, and also one man here, a daily graphic, the worker, Musaka, I work at a far, a Tusuduncia, which me I can kind of. I'm going here. Yamranaso, me patcho, sorry, why, Emraso. Sorry, don't know my sorry. Sana ya kona sorry. Yes, yes, fita. Asumdwe. Na wo fita we. Akoshe pullover me meti. Me so fita we nye pullover sam. Me wie ne mapon ntiko. Hwana ka asasem no. Me bacho me wie ne mapon. Okay. Asumdwe nka ho. Me da se. Abna bokwa hwene na poso na poso. Emza yemfa so